Assalamu alaikum Oshqording görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, чабандостор. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Тажикстан айылында турабыз. Тажикстандын өзүңүздөр көрүп турган бир керсеген Дерский ат Нематилладан сатылат экен. Сиздерге маалыматын сурап жеткирип өткөнү келип калдык. Бизден алыстабаңыздар. Атты байкаңыздар, туугандар, кайсыл жерден көрүп жатасыздар? Комментарий жазып коюңуздар. Нематилладан hem sorulardı bersek. Nematilla, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, aleyküm salam. Deli, den solu yakıştır yakşı, orozalar mı Nematilla? Rahmat ake, barçaga bar olsun ake. Bir orozada bir jakşı çıkarılış buladı okşayt ha? Ake bu öspürüm. Öspürüm? Kança öspürüm? Жаңасы. Жаңасы. Bıştıda nasıl götürdü? Tuyaklar tazavı. Tuyakları ake oravaganım savapı şişit denen narsa yok. Hiç neyse yok. Teni başına şop veresin. Kalvançılık okşayt ha, mında çatka ayakları da. Haydi uzunluğunu tartın ake. Sorularını görüңүздөр. Umura soru. Көңүлүңүздөргө туура келсе байланышасыздар. Асый 4 жаш экен, жашыдагы эми породасы. Калган маалыматтарды сурасак. Немат, эми бул породасы кандай болду? Породасы ake Россиядан келген. Орус жылкысы. Бойну канча өлчөп болот? Boyun ake kalıp ölçümüne ölçep koyalım. Boyun ölçep koyalım. Metrelep ko'rsatib qo'yili boyini. Mana ko'ringizlar. Mana mashina kelib qoldi. Qancha bo'ldi? Aka 70 plus bilan 70 kalorisi. 70. Ha. Plusu bonus aka. Boyundan bonus. Mana mashinalarga da solishni ko'ringizlar. Klichkasi qanday bo'ldi, klichka? Qaymanati qanday bo'ldi? Haymanatını koyuyordum aka. Ko'k at ele. Ko'k at ele. Amanat at aka. Amanat at. Sekin. Ot qachon geldi? Qanchadan beri minilib at? Ulaq uyurga solindimi? Bu ajakanda ota bulturdan beri bağlar. Bulturdan beri bağlar. Men reklamda mingen videolarım var. Videolar var. Yaxşı. Ulaq sulaq görgen yok da. Yaxşı qolda turat. Rasa pöpelerini bağılğana. Sıydala turat ekan da. Ulan qalay? 70 kölçe olar. Tezli toza. Orusun жылқысы tüvü dedin ha? Alğan adam var go. İçine minnet qılat tuğan. Ha, tarbiyalayı da. Bu ordun ele turgan boşanda. Orduda turgan. Minilgen yok. Bağılı ele turat. Bağılı ele turat aka. Görüңүздөр. Tehtarında atak dıkanyalar jakşı. Dıkanya vatta bir. Basını açcanda basını. Basını jakın qılып ele aytам aka. Sata turgan turib ayt. 350 bin so'm qo'yib. 350 ming so'm. Kim bolat? Güleşler bolat. Aynı moyuna uzunluğuna pul versin. Şu emesine. Hem nomerlerde aytып ötsen. 509. Ha, plus 996 509 menen 00 00 71 15. 71 15 номер менен байланышасыздар. Экранга жазып калтырдык туугандар. Саламатта калыңыздар.